Poprosim da začnemo z današnjim pogovorom oziroma prikazom te knjige, ki smo jo ustvarili v okviru Kulturnega centra Črnorodskih društev. Pa bi predal besedo našemu predsedniku, gospodu Ivanu Mirotiću. Hvala. Drugače nastaviti na crnogorskom jeziku. Dobro večer svim gostima, dame i gospodo. Dobrodošli na prezentaciji knjige Osvrtanje, to je nastavljeničko analiziranje u kojoj 9 autora, 5 crnogorskih i 4 slovenačka traže vezu između dvije prijateljske zemlje. Ja bih riječ o ovoj knjizi predao gospodinu Pezjašinu Golevu i gospodinu Renizu Skenderoviću. Još jednom samo da napomenemo da su štampovi knjige omogućili javni sklad Republike Slovenije kao i Crnogorsko ministarstvo vjerstva. Pošto sam ja stariji, uzet ću prvi riječ, mislim, neka se zna neki red kod nas. Par informacija za one, mislim, ja ću početi, malo ćemo kombinovati, mislim, pošto svi znamo jedan i drugi jezik većina, neće biti problem sa razumijevanjem, a tu i dvojice smo sudskih prevodioca, pa možemo da vam uskočimo u pomoć, ako bude ikakvih problema. Mislim, ja i moja kolegica koja se tamo pozadi sakrila, to je doktora Mira Salajević. Da samo informišem za one koji ne znate i one koji nisu možda u toku, mi smo prije 3 godine, to znači januara mjeseca 2021. godine, formirali takozvani savez, zbog registracije drugačije nije moglo ići, Kulturni centar Crnogorskih društava Slovenije. Od 10 trenutno postojećih društava, 8 su osnivači, 2 nisu, mislim, malo im treba vremena da shvate da smo zajednički jači, pa se možda i oni priključiti. Ideja je bila da, pošto mnogi Crnogorac u Sloveniji podosta, mislim, sad ja ne znam, 4 ili 6 hiljada i tako dalje, svi ne mogu biti članovi društava, ali neki žele biti članovi društava i zato su ta društva i osnovana sa različitim imenima. Najstarije je društvo Crnogorsko je Zaječarno društvo Plava i Gusina iz Kranja, pa iza njega su druga društva, 6 godina kasnije, Moračan, na primjer, osnovno društvo. Ideja je bila ta da nekako sakupimo, da je to kulturni centar sa tim imenom Crnogorskih društava, ali ideja je bila ta da povežemo, mislim, da to nije samo društvo Crnogoraca ili porijekom iz Crne Gore, mislim, da su tu naši slovenski prijatelji koje posebno danas bude sad ne nabrajam, da se ne odvajamo, mislim, što su naši. I tu su i danas prisutni, kao što je predsjednik pomenuo, 4 autora su koji su dali svoje doprinose u pisanom obliku i vidjet ćete, mislim, zanimljivi eseji su napisani. Onda smo se odlučili da bi bilo interesantno, zahvaljujući mojom dobrom prijatelju Peđi Ašan Gole, na njegovu ideju, nekako smo došli do toga da bi bilo dobro prevesti na oba jezika. Neki su pisali na slovenčkom, neki na crnogorskom i onda smo rekli da uradimo knjigu sa 2 prevoda i baš mi je glavno da je to tako. Naslovnu stranu je oblikovala arhitektka Sandra Hrovat iz Novog mjesta, koja se inače bavi tim oblikovanjem, a malo je da se pohvalim, u naslovnoj strani su slike sa moje nedavno održane izložbe Koseško nebo. Pa nisam uopšte odlicao, mislim, nego se sam odlučili da je dala ideju, normalno ja sam bio u Švedu, proći problem, ne svoj slovno, mislim. Tako da rezultat toga je tu i moram da za moju dosta simpatično ispala.
Tako da smo se odlučili, ta ideja je trajala, samo toliko da vam kažem, da od 2021. godine preko kulturnog centra mi smo imali preko 50 raznih događaja zajedno, ne samo u okviru, imamo svoje organe i tako dalje, ne samo u okviru kulturnog centra, nego i u saradnji sa drugim udruženjem crnogorskih društava. Tako da smo imali preko 50 interesantnih događaja za širu javnost i moram reći da je posvećenost dosta dobra, kod uvijek nekoga nešto interesuje i mislim da smo postavili temelje da može sad dalje da se normalno radi. Doduše sad smo malo, to je više stvar nekog statusa, da kažem, trenutno smo malo beskućnici jer zgrada u kojoj smo imali sjedište će se rušiti zbog izgradnje željezničke stanice, tako da smo sad kombinujemo i to nije problem, važan je problem i tako dalje. Ja očekujem javno gdje se to bude predsjednik odlučio i članovi upravnog odbora da se usvoji problem da će se nastaviti raditi, da nije problem naći prostor ako bude pravi problem. Mi smo pozvali neke od autora da napišu svoje priloge za ovaj časopis i moram reći da su se odazvali, tako da kao što vidite odazvao se zaslužni profesor dr. Vladimir Sobnik, magistar Slobodan Rakočević koji se izvinio, mislim, iz zdravstvenih razloga ne može danas doći, magistar Lenart Šepinc, on tu prisutan, dr. Peđa Ašarin, Selma Skenderović, studentina književnica, dobitnica nagrade Uška, za one koji to ne znaju, to je najvećih priznanja za mladu književnicu u Sloveniji u 2020. godini. Njena knjiga je prevedena na engleskom jeziku. Mi smo je preveli isto na crnogorskom i upravo ovim dana, nema, mislim da je zbog čega nema, fali mi danas, upravo je štampa će izglasna druga knjiga. I već je uredni serije izdavačke kuće Danika, da smo na nju također ponosni. Zatim je tu jedan tekst Revze i Cucat, ona je profesorica iz književnosti, inače rodom iz Rusinja. Lektorisala je brojne tekstove izvor, značajnog društva izvor. Tu je i prilog, vrlo interesantan prilog, moram da po sebi posebno pokazati gospodina Mihe Butore, inače pukovnik slovenačke vojske, kojega vežu u Dijetu uspomenu za Crnu Goru, vidi se pistovnog prilog, jedna interesantna priča. Baš mi je drago da nakon nekog razgovora zajedničkog, više razgovora smo utvrdili da bi bilo interesantno za slovenačku i crnogorsku javnost da odredimo to. Zatim je Veselin Nakić objavio jedan tekst o našem malo poznatom Crnogorcu, gospodinu Vladu Četkoviću, to je taj stariji omladinac, tu moramo pokazati iz više razloga, koji stvara i mi u okviru kulturnog centra imamo jedno posebno područje, obrađujemo pod nazivom malo poznati Crnogorci ili slovenački stvaravci crnogorskog porijekla, da sam jednostavniji. I probamo da ih otkrijemo, nekoliko smo ih otkrili, tako da vidi se da taj tekst je interesantno i projekt prenosi u knjigu. I moja malenkost, ja sam napisao jedan prilog o našem slikaru Skenderu Vajroviću. Čudno su te Božji putevi, mislim, on je rođen u gradu u kojem sam ja pohađao, tamo je 5 razreda osnovne škole. Pili smo istu vodu, put gde je vodio njega od Cetinje, pa njega u Skoplje, pa meni u Skoplje, pa meni u Beograd, po Sloveniju i mi smo se upoznali tek 2016. godine. I zanimljivo se, meni se čini da voda, inače meni u životu puno znači, a on slika inače vodu, mislim, tako da na tu temu sam probao malo lamentirati. To je tako za uvod, malo dobijete osjećaj. Inače, mi smo predvidjeli, sad to treba vidjeti posle, to će predsjednik dalje voditi o tome računa, mislim, zavisi od finansijskih sredstava, jer moram posebno istaći da svi autori su se odrekli honoraru, jer inače ne bi mogli, mislim, to
štampat, mislim, pošto sam ja dugo radio u financijama, onda sam normalno na neki način naša organizacija troškova i tako da morao sam to svesti u te skromne okvire, ali iako su skromne okviri, još jedan bih se zahvalio Ministarstvu dijaspore za pomoć, po okviru svemu što su pomogli i javnom skladu Republike Slovenije, mislim, i moram reći imaju razumijevanje, tako da su neka druga naša društva dobili neka sredstva i kad je pravni program, mislim da ima razumijevanje i mogućnosti da se to uradi. Onda imam još jednog sponzora, ovako malo za šalu, mislim, koji neće da mu se pojavljuje ime, mislim, tako da ne sponzoriše sa papirom, tako da što je veoma visoka stavka pri štampanju knjige, tako da smo mi sad tako skromnim budžetom uspjeli tu knjigu ovdje stvoriti. Sad bih prepustio ono što je rekao i prije predsjednik, mislim, posebno smo ponosni, mislim da nisu pisci samo Crnogorskog Broda, nego da su među njimi naši slovenački prijatelji, kojima je Crna Gora na neki način, na poseban način blizu. I teme koje pisci obrađuju su povezane sa državom u kojoj živimo i sa matičnom državom, što daje dodatan pečat ideji štampanja i izlaska ove knjige. U fenomenološkom eseju, prvom tekstu u knjizi nakon pregovora, dr. Peđe Pašan Nikole, koji je praktično veći dio iznio na svoje leđa, on razmatra šta je to osvrtanje, odnosno na slovenačko poziranja, pa da ga čujemo, mislim. Hvala Remzu i predsjednik su tako fino govorili naš jezik da ću ja u nastavku ići na slovenački jezik jer je tako lijepo, posebno sa predsjednikovim naglascima neću moći imitirati. Šalim se, ja sam se malo igrao sa riječju osvrtanja, oziranja, uzeti u obzir, zazreti se kao korijen riječi, zazreti se i mi kažemo. Sad ću pročitati dva pasusa iz tog eseja. Oziranje je usmerjanje pogleda na določeno izkušnjo, dejanje ali obdobje, osebo, deželo, pojav na nekaj, kar je imelo ali ima posebno mesto v naši osebni ali kolektivni zgodbi. Pripisujemo mu različne pomene, od nostalgičnega spomina na prijetne trenutke do samoanalize in poglobljene refleksije. Gre za dejanje, ki se pogosto zdi preprosto, a ima globoke plasti, iskanje smisla v preteklih dogodkih, oblikovanje osebne identitete in kolektivnega razumevanja. Lahko je tudi stičišče med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Ozreti se ne pomeni le obuditi spomin, temveč se spopasti z izzivi, uvideti modrost preteklih odločitev in zaznati pomen poti, ki smo jih prehodili. Oziranje je tako akt zavestnega preusmerjanja pogleda, v katerem se za trenutek oddaljimo od sedanjosti, da bi pogledali v stran, nazaj v preteklost ali naprej v prihodnost. V tem začasnem odmiku od sedanjosti iščemo poglede, ki so del preteklih izkušenj ali pa smernice, ki so obrnjene k prihodnosti in tako ustvarjamo nova razumevanja o sebi in svetu. In ta dvojna funkcija oziranja, ozreti se nazaj in predvideti, kaj nas čaka, je ključna tako za osebno kot družbeno rast in razvoj, saj omogoča hkraten pogled v to, kdo smo bili, kdo smo in kaj želimo postati. I ovdje su dva sudska tumača i mogli bi odbiti za obe to prevesti sami nas. Zasluženi profesor Univerziteta dr. Vladimir Osovnik se u osvrtanjima osvrće na Crnu Goru i kod Slovena se između kaže. Južni Slovani su bili između sebe u starim vremenima kada su sudbine obrađivali plemena, znači njihov jezik i njihovu krvnu povezanost jako povezani. Njihovo srodstvo je postepeno slabilo zbog naseljavanja na novim udaljenijim teritorijama i preuzetim tužnim uticajima. To naravno važi i za današnje Crnogorce i Slovence, ali ipak naši brojni stariji i novi geografski, historijski i literarni pismeni izvori, naučna i ostala dijela uvjeravaju nas
da nas povezuju brojne činjenice, na primjer, jednaka stara slovanska imena, patronimi, toponimi i hidronimi. I Remco je sada simultano prevodio iz teksta kojeg sam ja dao tamo sa Slovenskog fakulteta je i dobar sudski tumač. Tudi, kot že rečeno, v Oziranjih nadaljujemo s projektom iskanja in prezentacije črnogorskih ustvarjalcev v Sloveniji. Med številne slovenske ustvarjalce črnogorskega porekla vsekakor sodi tudi gospod Vladimir Vlado Četkovič, ki se ukvarja s problematiko izvornega zavičajnega govora. Beseda zavičaj je neprevedljiva na slovenski jezik, pomeni pa domači kraj, lahko tudi domovina ali pa dežela. Na to temo je gospod Četkovič doslej izdal 3 knjige: Naučečenje, Pozdrav roduji, Nemaj nasilje. Na njegovo ustvarjanje se v tej knjigi ozira Veselin Lakić. Samo trenutka, sad da ne stavim, samo da se nađem. 31. Hvala. Onda sam ja napisao ono što sam vam rekao, preko priče o vodi, vodama i prijateljstvu sa umetnikom, gospodinom Bajlićem, se sam u ovoj knjizi osvrćem na njegovo slikanje. Posebno sam istakao da sam inače nisam umjetnik, ali prepoznajem u bojama slika svog prijatelja Bajlića i vlastito djetinjstvo i odrastanje. Boje gusinskih i bihovskih područja. Bihov je jedna regija u Crnoj Gori, severnoj regiji Crne Gore, za onih koji ne poznaju. Osjene kosa i sjenokosa i boje skopskih rijeka, Vladara, Treske i Lepeca, pa i boje sloveničkih rijeka, Save, Lidanice, Krke i Soče, koje su obojici bliske. In Selma Skenderovićev Šulinka naša se v naslednjem besedilu ozre na priseljensko književnost v Sloveniji in pri njenih oziranjih se najpogosteje pojavljajo vprašanja, kot so, ali je priseljenski književnosti potrebno v ospredje postaviti poreklo avtorja ali tematizacijo priseljenske izkušnje v literarnih delih, pogosto obravnavane tudi skozi vprašanja identitete, prisvajanja oziroma prilagajanja novemu okolju, ustvarjanja med svetov, med domovino in državo sprejema. U sljedećem eseju magistar Slobodan Rakošević, kao što danas je izvinio zdravstvene razloga, nije mogao doći, ali svakako zamolio za jedan primjer knjige koje ćemo mu dati da pročita šta je napisao on, zna su ostali. On se osvrće na vladavinu prava, jer se bavi vladavinom prava i pravnim redom, načelom zakonitosti i pravne sigurnosti i neovisno sudstva i suđenja. Poziva nas na razmišljanje o tome koliko su pomenuti elementi vladavine faktički ostvareni u konkretnom društvu. To važi i za Sloveniju i za Crnu Goru, jer upravo sad su prisutna pogađanja Crne Gore sa Europskom unijom i područje prava i vladavine prava. Mislim da je pravi tekst koji će naći na razumijevanje i čitanje kod crnogorske javnosti. On nas poziva o tome da razmišljamo koliko su ti elementi stvarno ostvareni i da možemo da govorimo da se u tom slučaju radi o, i kada se u tom slučaju radi o vladavini prava. I sljedeći tekst je važan za obje države. V naslednjih oziranjih magister Lenart Šepinc, gospod na moji desni, se v svojem oziranju uvodoma ugotovi, da kakovost družbenega odločanja temelji na svobodi obveščanja, na ustreznih in preverjenih podatkih in informacijah, analizira področje, ki je meni zelo blizu, vlogo medijev, tradicionalnih, konvergenčnih, ozre se na primere, ki kažejo na izkrivljeno sliko v javnem mnenju, na fake news, na laži, polresnice, zlorabe informacij, prek govoric javnih nastopov, radijskega poročanja, skratka, na družbene pojave, ki ogrožajo demokracijo. Sprašuje,
ali je rešitev za svobodo govora spletni, torej internetni pretok informacij mimo medijev, ali je rešitev v pravni regulaciji medijev in spleta, ali politika na vse zadnje sploh hoče spremeniti stanje. In na koncu ugotovi, daleč najpomembnejši obrambni ukrep zoper sovražni govor in lažne novice je sistematična medijska vzgoja. Pomembno je, da se bralci, gledalci, poslušalci in obiskovalci spleta usposobimo za prepoznavanje dezinformacij, laži in sovražnega govora, da znamo iz množice sporočil izluščiti pomembne in relevantne informacije. Je? Gospodin Miha Gutar, to je ovaj gospodin što sam malo prije predstavljao, se crnom govorom u srcu osvrće preko vlastitih iskustava i njegovo ubeđenje Crne Gore od onda kad je iz dječačkih dana, kada je bio oduševljen Crnogorcima u Brankovom kolu, koji ste čitali, to ste znate, neko čitajte vrijeme, preko doživljavanja Save Kovačevića i Petra II. Petrovića Njegoša, to služenje vojnog roka u Titogradu ondašnjem i ratovima na Tari i osvajanjem Bogotovog kupa. U svojim osjećanjima otkriva i nastanak Janušca pri proglašenju nezavisnosti i suverenosti Crne Gore 3. juna 2006. Mislim, to je bila isto jedna interesantna priča, jer oni isto sarađivaju, znači za one koji ga manje poznajete, on je Vitez koje gleda Miha. Vitez Vina, to je najveći. To je Vitez Vina, mislim, to je najveći red. To je doktora svih nauka. Tako, malo. I njegov dobar prijatelj koji je inače glavni u tom društvu, mislim, koji je prikazao, to je Ivan Masnak. Zdravko Masnak, pardon, on je bio kulturnog centra na Visu prikazao tu kulturu, to viteštvo, zašto se oni bore i tako dalje, mislim. I ono što me je posebno oduševilo, s njihovom smo dugogodišnji prijatelji, i to ćete naći u knjizi, kaže i govori o kratkom opisu Crnogoraca, što je na njega posebno učinilo jak utisak. Crnogorče, care mali, ko te ovdje još ne hrani, mačem biješ, mačem sečeš, mačem sebi glavu tečeš. Kroz nju vetar duva gorski. Vidi se da je dobro, poznava se jedna fina priča o prijateljstvu između Slovenca i Crne Gore, koristim prijekodom se zahvalim. No i 9. zadnji esej kojim zaokružujemo ta osvrtanja su osvrtanja Remzije Cucak na najstarije djelujuće crnogorsko društvo u Sloveniji, to je kao što je već rečeno zavičajno društvo Plava i Gusinja Izvor. Remzija u tom svom osvrtanju popiše najvažnija dostignuća tog zavičajnog društva i najvažnije ljude koji su pripomogli tim dostignućima i tako na kraju sama pobrine da priča o tom najstarijem crnogorskom djelujućem društvu u Sloveniji ostane zapisana. To je to. Ukoliko neko nešto želi da pita, slobodno. Izvolite. Da li može neko dočekati? To je poželjno. Da vam pomaknemo mikrofon? Ne, hvala lepa, ne. Jaz sem zelo vesel, da sem tukaj med vami. Videl sem prekrasno malo listam po tej knjigi. Tukaj je na začetku gospod rekel, da bo govoril na črnogorskem jeziku, črnogorskem jeziku, da bo govoril, to pomeni, da imamo v bivši Jugoslaviji mnogi jezike, vidim, da se zelo trudimo, da bi imeli čim več jezikov. Zdaj, mi, ki imamo pa malo res drugačen jezik, namreč v katerem smislu, ne? Jaz sem zmeraj razumel, da je prostor od Hrvaške pa vse do mogoče na Črne Gore, Bosne, Hercegovine prostor, ki je ustvaril, moram reči, mogočen jezik. Jaz tako precizno ne razlikujem, kot ste
sem pa videl, da v čem je moč jezika. Mi, mali narodi, morate razumeti, mali narodi imajo velike komplekse. Ne? In te z velikimi kompleksi se branijo tako, da vse, kar je tujih besed, odganjajo od sebe. Odganjajo, ker to kvari slovenski jezik, slovensko ponos, slovensko identiteto, slovenske mame in tako naprej in tako naprej. Tisto, kar sem jaz videl, sem živel v Srbiji dolgo časa, hodil po celi Jugoslaviji tudi, je, da ste te jeziki sprejemali v sebe besede iz tujega zaklada, iz tujih, vključno z turščino. In jaz sem to zmeraj smatral kot prednost. Ko sem gledal, recimo, jaz ne poznam, njegov slovak poznam, črnogorskega jezika, malo bolj precizno poznam slovak srbskega jezika, pa tudi ne bolj precizno. Ampak sem gledal, kaj vse se je vzelo od turcizmu. In jaz sem videl, da, ne vem, od Fišeklija do Kapije, do Anđara, ne vem kaj, ampak da vse skupaj to izjemno bogati en jezik. V bistvu ti kar naenkrat ustvarjaš eno široko področje, ki ti omogoča skozi mnoge jezike razumeti stvari. No, zdaj, kaj je rezultat? Rezultat je ta, da tam pri vas je kar neki nobelovcev, neki super napisateljev, intelektualcev in tako naprej. Mi Slovenci imamo tukaj še male probleme, pa upam, da bomo tudi to. Vidim pa še nekaj, sem na hitro sem jaz mal šel skozi ta in tukaj pazim likovni kritičar Mladen Dompa. Jaz sem rekel, še živi, ali ne? Ne. A pokojni. Hvala Bogu. Hočem reči. Mnoga imena so tukaj noter, ki so mi popolnoma poznala. Jaz sem se zlomparjem slučajno srečil na ne kjerem koncu sveta, kjer mi je razlagal o umetnosti, o slikarstvu in to zelo kompetentno, moram reči, zelo kompetentno. Zdaj, to so, tukaj vidim o vladavini prava, Slobodan Rakočevič, Šetinc. Ti ga bolj poznaš, ne Rakočevič? No, evo ti, vse skupaj. Zdaj, ena tema je vladavina prava. Ni večje težave med nami bivšimi Slovani in med celimi Slovani in posebno Jugoslovani, jaz sem se sebe tudi štel, z problemom vladavine prava. Zakaj vam hočem to povedati? Zaradi tega, ker je demokracija taka organizacija življenja, ki zahteva vladavino prava. In ne moram se zdaj spuščati, že sem preveč govoril, ampak sem navdušen nad tem, da je to noter, pa bom vsem povedal. Brez vladavine prava ni možno vzpostaviti demokracijo. O tem bomo pa kdaj drugič govorili, mogoče. Potem je pa še ena stvar, smem sam še ena stvar, potem pa končam, iz čistega navdušenja. Na strani 37 vidim, da je rekel, zbog zanimljivosti na kraju ovog zapisa navodimo dioreči iz njegove knjige in tako naprej. In sem prišel noter, tukaj spodaj so besede razno-razne, ki se uporabljajo. Tukaj je beseda akati, napisani ste. A to besedo Hrvati razumejo? Ne razumejo. Poglejte, v redu, ajka površno vsi razumemo, mene se stalno pogovorili, ti si jaka, človek. In tako naprej. In tudi je ena beseda, ki sem si jo počrtil, cmizdri. Nimam nič proti, ampak je prevod, je plakati. Zdaj, veste kaj, moja majka plače, a ne cmizdri, ne? Ja, hočem reči, da to moram malo poprašiti. Ne, ja mislim, da sam to je
pjesme o... Tamo je našalju. Gosta, posljedovnog prijatelja. Samonista. Plakati. Inače bio i gospodarski diplomata i slovački diplomata, da mu ne nabrajam sve funkcije. U svoje vrijeme znam da je dobro sabljao, mislim, je išao u zajedničkoj državi, inače profesor na fakultetu i rado se zove na naše razgovore i on je u okviru kulturnog centra isto bio na tapeti, da smo govorili, jer on često piše, on se izabirava i kad budete tamo pročitali dr. Istok Simoniti, da znate da je to taj gospodin će vrlo duhovit, elokventan, obrazovan, šta je da kažem, mislim. Amen. Mogoče samo glede tujih besed v besediščih teh jezikov. To je še od Ilira Pavuka Karadžića. Iliri, torej današnji hrvaški jezik, oni jemljajo tuje besede, ampak iz slovanskih jezikov. Celo tako absurdno gredo samo iz slovanskih jezikov. Celo tako absurdno, da so svojo besedo hiljada, ki ni bila srpska beseda, ampak je hrvaška, zamenjali za 1000, kar je ruska beseda, ker pač Srbi koristijo hiljada. Ja, pa Slovenci tudi 1000. Ja, to je to. Niso pomembni. Na tej zgodbi niso povedali, hvala. Po drugi strani, ti vzhodni jeziki, bomo rekel, srpski, črnogorski, seveda tudi bosanski deloma, ki imajo izjemno veliko turcizmov, logično zaradi, mi ne bi imeli žlica, recimo, če ne bi imeli Turkov, ne bi imeli jastuka, ne bi imeli jorgana, s čim da se potem ne bi imeli astala, nize, veliko teh besed, da, isto tako, če ne bi bilo njih. Ampak ta vzhodni deli tega bivšega srbo-hrvaškega jezika so internacionalizirani. Skratka, odprti so za besede iz vseh jezikov, ne nujno samo iz slovanskih, tako kot so Hrvati. In Hrvati so s tem zelo pravzaprav zožili prostor razvoja svojega jezika. In če sme samo govorili ste o demokraciji, pa kaj je pogoj za demokracijo in vladavino prava, jezik je pogoj za vladavino. Jezik in komuniciranje, zato ker z jezikom ustvarjamo pomen in šele ko ustvarimo pomen v interakciji z drugimi, lahko razvijamo tudi vladavino prava. To je bilo malo zelo napred. Še koga te zanima? Ja imam drugče pitanje. Ko su autori sljedećih osvrtanja za sljedeću godinu? Evo, gledam jer su prije, čim smo ovdje sjeo, gospođe nasuprot meni imali su odmah komentare koliko malo je Crnogorki autorica u ovim osvrtanjima. Ja predlažem da to poboljšamo već sljedeće godine. Gospođa Slovenka može Crnogorka. Pa može i ovdje. Jedno pored druge, kako treba. No, evo super, 2 autorice već imamo za sljedeće. Ja ću u turizmu da pričam. Odlično. Ja ću u turizmu da pričam. Odlično. Ako bude. Super. Ovo što je gospodin Simoniti rekao, mislim, toliko malo jedna digresija, to je vezan i ova knjiga je vezana i sa jezikom i tako dalje. 1965. godine je potpisan takozvani Novosadski sporazum o standardnom ondašnjem srpsko-hrvatskom, odnosno hrvatskom-srpskom jeziku. Tako da praktično su standardizovane te stvari što se tiče gramatike, pravopisa i tako dalje. I jedno interesantno pitanje, ja sam kasnije pošao se bavim tim jezičkim pitanjima, inače u osnovnoj lokaciji sam pravnik. Odakle je došlo ime uopšte srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski. Po lingvističkim pravilima uglavnom se uzima krajnje severna granica i južna granica. I onda je do toga dole su bili Hrvati, dole Srbi koji su imali vladali jednim i drugima i otok je došlo hrvatsko-srpski, srbsko-hrvatski. A nas iz Crne Gore su podvali po taj jedan primjer toga, mislim, to su 18. godine, pusti to je pričao za neki drugi razgovor, tako da ta jezička pitanja su i ovo što je isto pomenuo, ja kad sam stavio te rječnike, radi se 3 rječnika, najteže mi je bilo na kraju, mislim, smanjiti broj riječi.
I nisam imao drugog rješenja, nego sam sve te stare riječi nisam izbacio, mislim, one su sačuvane, mislim, jer to je bogatstvo jednog naroda, mislim. I možda ću imati mogućnosti prijeti jedan put da to isto pokažem i prikažem u nekom drugom rječniku, jer za neke riječi sigurno će trebati objašnjenja i pojašnjenja, mislim, šta znači, jer teško da bi današnja generacija razumijela. 30.000 riječi strpati ili 40.000 rječnike, velika razlika, mislim, ali o tom potom, mislim. Evo, tako da mi vama sa Peđom i ostalima, mislim, smo omogućili sa neki početak nekog rada, jer ja sam ubijeđen da će se to nastaviti, šteta bi bilo, mislim, da se ne nastavi. Što je rekao onaj pjesnik gdje ja stara kupno duže, mislim, da sam citirao. Mogu ja reći, u jedan divan trenutak je potrebno ovdje da smo se sakupili na nešto što su nas autori doveli po neki, kao neku omrnicu, neke ljepote i književnosti. A što je najljepše, tu je u stvari most između lijepe Crne Gore i lijepe Slovenije. Evo, Ljubinović puta kaže 100 sestre Blizankinje, da imaju i kulturu, i prirodu, i ljepotu, i pjesnike, i sve ovo što je vezano. Dakle, čestitke za društvo koje nas prezentira, koje, kako je gospodin Renzo rekao, 50 projekata je bilo. To je bio u stvari jedan veliki projekat da napravimo jedan kulturni centar crnogorskih društava. Ja sam došao 76. godine u Ljubljanu, našao sam francuski kulturni centar kojemu sam otišao nešto da vidim za neku komunikaciju, naravno dobro to su ona. Tako da je taj naš kulturni centar u kojeg sam sa srcem i sa velikim radom, sve skupa smo radili, je u stvari jedan mali, a u stvari veliki kulturni centar koji će napraviti nešto na povezivanju između naše Slovenije i naše Crne Gore. Ja sam rekla, to je jedno područje, jer tu imamo jedno 100 studenta, nećemo usporediti s Crne Gore koji su. I taj kulturni centar u stvari je bila predviđena kao neka baza da se dolaze mladi, da se komuniciraju, da imamo literarne, likovne, kulturološke trenutke koji su dokazali u ovom vremenu. Ova knjiga o kojoj govorimo je u stvari jedan veliki značajni trenutak kojega sa velikom čašću mogu reći da vam čestitam svima. Ja sam imao jednu želju da bi napisao o našem vertikalu, mislim, kiparstva, pokojno mogu koji ste ga neki poznavali, ali nažalost nisam imao toliko materijala da bi objavili, ali kao što je naš Peđa rekao, iduće osvrtanje, tako da ste dobro došli na ovom novu. Još nam se vam zahvaljujem, imam tako osjećaj da se zahvalim za ovaj trud i za ovu ljepoću slova. Hvala. Super, dakle, 3 teksta već imamo za sljedeće. Ali nisam rekao, a posebno mojom drugu Renzu je napisao tekst o meni i našao pojavu moje voda, našim voda, jer smo stvarno rođeni u Gusinju, u stvari išli smo one više razreda da završu u Gusinju, nego ja sam išao na Cetinje, ali sredili smo se u Sloveniji, putovali u Skopju i tako da smo. Oko jezika možda bi, što mi mnogo znači jezik, jer sam imao tu sreću da sam morao učiti se i makedonski i slovenski jezik i sama riječ ruka, makedonsko je raka, roka pa slovensko. I to je ono što je gospodin Simoniti rekao, pa je to jedan biser, taj slovenski biser kojega mi imamo, koji je nažalost vrlo
odvojimo i problem imamo. Hvala. S moje strane lijep pozdrav. Čast mi je da vas pozdravim i čast mi je biti prisutan među tako eminentnim prisutnim ne gostima, nego stručnjacima i malo me nisam imao namjeru ništa da govorim, malo sam po znacima da ovdje isprovociran razvodom s gospodinom Simonitijem, Modetom, Brezom i tako. Samo bi nekoliko rečenica. Drago mi je što sam čuo takve stvari. Kod nas ima, ja sam napisao već 25 riječi koje su ne totalno i značenjem i neizgovorom slične slovenskom. Znači, to je. Gospodin Simoniti je pomenuo gospoda Lompara, koji je veliki prijatelj i simpatizer bio našeg društva. Izvor i čast nam je zadovoljstvo bilo sa Lomparom i od njega smo mogli dosta čuti i dosta takvih stvari koje su stvarno ostale vječito zapisane kao jedan dokument koji će ostati sljedećim generacijama i tematike koje danas ja čujem. Naravno, neizbježni i naš Zoldija Hočić. Sve te tematike koje sam danas čuo djelomično na stručnom ili nekom nivou, to ne bih rekao, drugi će reći o tome, ali kompetentan sam da kažem materijal koji smo mi objavljivali u našim knjigama koje smo izdavali, koji je svega i poezije našeg narodnog pjesnika Ramiza Cirkovića, da ne govorimo prevoda Davidove zvijezde na slovenski jezik našeg Zoldija Hočića, uključujući, a da ne govorimo o evropskom projektu od crte do crtanog filma, uključujući i mnoštvo eminentnih stručnjaka iz Republike Slovenije, čast mi i zadovoljstvo slušajući sve ovo, da vam kažem da smo i mi dio tih projekata, smo zaista jedan istinski kulturološko-antropološki most između Slovenije i Crne Gore. Mi smo radili na tome, da ne govorimo još o nekim turističkim resursima, prezentaciji populacije u Crnoj Gori Slovenije, odnosno Sloveniji i turističkim resursima u Crne Gore. I zaista, slušajući ovako, zbog toga sam se javio, slušajući strane tako eminentnih osoba, sad vidim vrijednost našeg 30-godišnjeg rada u Republici Sloveniji, a da ne govorimo koje će sljedećim generacijama koje je ostavljeno kao jedan veliko blago bogatstvo, šta će onda biti. I sigurno se na tome će vjerovatno u ovakvom obliku preko našeg časopisa, naših izdanja biti puno okruglih stolova po svim tim tematikama. Čast mi je zadovoljstvo što sam prisutan, čestitajući autorima na ovako značajnom dokumentu i zaista lijepoj takoj priči koja zaokružuje nešto što smo mi to napravili, znači integrirali se u slovensko društvo i smo sastavni dio svih društveno stvaralačkih događaja u Republici Sloveniji. Hvala vam za to. Da li još neko ti nešto da kaže, da se ne doveže? Ženske ne bi povedala. Bili ste iza s vami. 5. Koliko ne, zahvaljujem se na prisustvu i nadam se da ste nakon ove, da kažem, igre riječi, značenja, analogija, da ste uživati u samoj knjizi. Hvala vam još jednom i zahvaljujem se također opštini Ljubljana koja je omogućila ova događanja kao jedan od ovih predstavljanja. Ovo nam je župan omogućio, pa možemo ovako stojeći još malo porazgovarati, kako je bilo, da se malo podupemo.
Da se računi mogu je